Telemor no Revolta asina kontratu hodi loke eventu Munisipál War ia fulan-Setembru ne. Eventu Munisipal War ne loke ba jovensira usi município hotu atu tuir lune bele prepara jovensira nebe ia talento ba boxing. Si o Revolta Sander Serrano hatete eventu ne loke ba jovensira nebe ia talento ba boxing no eventu ne se lahare ba boxista senior ou junior mai be loke ba geral lune eventu ne remata bele lori boxista sira ba compete ia eventu internasional sira. Jadi eventu ne selau durante fulan hat atau fulan 5 eventu nasional e on the way faliba eventu level internasional. Jadi eventu ini sehabu começa setembro. Jadi cada semana dua durante fulan hat cada semana dua eventu ini seia eventu ida. Jadi semana dua eventu ida to remata ya fulan hat balu. Pois eventu ida nanti atleta sira se compete e município nebe mak nanti saya juara. Sira se retang oportunidade fali atau joga ia kelas internasional atau joga seluruh atleta usi Indonesia. Nem depois de evento de remata. Nem agora nem oportunidade de ser outro, atau for palco, atau for ring, ba atleta outro. Jadi ya ne amilare dan atleta tinggi junior, tinggi senior lah ya. Outro tu anesa nanti responsável nebe ami se for responsável ba ema ida coach ida cada município, coach sirne tinggi mai si município nebe se representa. Sira mak nanti responsável atau buka atleta mau di compete ia eventu municipal war ne. Jadi nanti tambah itate ini município balong atleta Labun Barat nebe parece amimos for tolerância atau coach sira nebe representa município ne atau buka atleta Timoruan selu tambah maske idane evento município mabe iku sitamos Timoruan autodet ita for oportunidade mos ba atleta selu seseret jadi tambah município balong atleta la completo la dunia jadi nanti siramos sehili atleta usi município balong atau kamu sat joga lá. Diretor Geral Telemor declara kata cooperação ne ho objetivo atau promove atleta Timoruan sira nebe ia talento ba boxing. Boxing is one of the most beloved sport in Timor-Leste in representation, passion, discipline, determination and national pride. Through the partnerships, Telemor want to do more than support this sport event. We want to help identify the next generation of talent Timor Leste also. This partnership is about more than entertainment. It's about creating opportunity, embracing young people, and supporting the future of Timor Leste. Total atleta nebe dadau na resista ona atu tur Municipal War hamotuk atu sida no atleta usi município tolo maksida ku resista enquanto atleta usi município sanolo resista ona Jacinto Marque Januário Sabang NGMN.